bakhuluma izinto okungekho nobufakazi obuncane nje obutholakalayo. Ngibona ke ngalokho ukuthi inkosi ihlale yabona ukuthi nanga umuntu kaJehova okudlalwa ngaye. Ake ngihambe ngiyokhuleka emzini kababa wakhe. Nginethemba ukuthi lo mkhuleko uzokwenza lukhulu. Ikakhulukazi ke ngoba sonke thina sila kwaZulu Natal noma ngabe sikholwa kwamanye amasonto ahlukahlukene kodwa siyalihlonipha leli sonto liyisonto lethu. Ngoba isonto elakhelwa phezulu kwemiqathango yokuzama kuvikela nokukhulula umuntu omnyama. Okwamanje ukwemukela inkosi emzini kababa. Ngiyemukela ngezandla ezimhlophe. Ngiyemukela ngenhliziyo ehlambekile. Kimina lokhu ngiyengizazi noma ngimaphi ukuthi ngiyingane ya yonke into eyenzeka kulesifundazwe njengengane yakho, njengomunye wabantu bakho. Angithemba ukuthi lo mthandazo namhlanje obaluleke kangaka kodwa inkosi yothi noma isikwayo uma ilala noma ivuka ikhumbule ukuthi ikhona lensizwa eyalwela inkululeko ukukhulula umuntu omnyama. Sengibathandazele bonke kodwa ngiyithandazele ukuthi uNkulunkulu ayinika amandla ukuthi iphumelele kupheleke nezigaba lezi ezinkakileyo.